TikTok mah di daerah Pasir Kaliki 23 Pasca teh ada tukang ramen terenak di Bandung. Terus si pibes teh berasa di Jepang pisan cenatanya. Barang pasti buka si tiraina teh alay. Si pibes teh berasa di luar negeri ya masa di Tokyo. Padahal mah itu cuma di Pasir Kaliki atuh. Harga makanannya juga murah mulai dari 30 ribuan aja. Berikutnya pibes teh bener tidak bisa dibeli. Terus bukannya juga sampai dini hari cenatanya. Indomie ramen, yakitori, gyoza, karage, segala ayat pokoknya mah perjepangan duniawi di dia mah bener-bener komplit pisan si menu nate. Yang pertama si kami cobaan heula si chicken truffle ramen nah barang dibalawakeun teh wow bener-bener wangi truffle-na bener-bener kacium pisan. Kemudian lamun ketambahan ku si gyoza nama alah si adi surubut si kieu bener-bener top mantap is the best barudak. Namun hayang kriuk-kriuk mah tinggal ditambahan rek topping karage nah wow bener-bener ieu mah kriuk di luar tapi juicy di dalam atuh tong katinggalan lamun ka dieu mah kudu nyobaan si signature chicken ramen nah tah tinggal kuahna bener-bener lekoh terus si hayamna bener-bener teu main-main loba pisan si eusiana teh. Jejer liang singa